بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد أحبتي في الله حياكم الله وبياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إنه يا الله سبحانه وتعالى فقاده النام زاري دقمو 44ኛውን حديث ለማብራራት ተዘጋጅተናል 44ኛው حديث በቁርአን ውስጥ ከሚገኙ ሱራዎች እጅጉን ትልቅ የሆነ ፈضል ስላላት አንዲት ሱራ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስተላለፉትን መልእክት ያቀፈች ሐዲስ ናት። እቺ ሱራ እጅጉን ከፍተኛ የሆኑ ፈዳኢሎች ወይም ደግሞ ትሩፋቶች ያሏት ሲሆን ለሰው ልጆች በከፍተኛ መልኩ ጥቅም እንዳላትም ነብዩ ረህማ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ ዐለይሂ እዚህ ፍለፊታችን ባለው ሐዲስና በሌሎችም ሐዲሶች እንደዚሁ ግልጽ አድርገው አብራርተዋል። ታላቁ ሰሃቢ አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ሲናገሩ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል አሉ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر بيتوچاچون منوريا بيتوچاچون مقابر አታድርጓቸው بيتوچاچون مقابر አታድርጓቸው إن الشيطان شيطان كو ألو رسول عليه الصلاة والسلام إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة شيطان بوستو سورة البقرة كم كرابت كم نببت بيتكو ينفر يششال ألو رسول عليه الصلاة والسلام كمن أين بيت وستو من كم كرابت سورة البقرة የሚቀራበት የሆነ እንደሆነ ቤትህ ውስጥ ሸይጣን አይጠጋም እዛቤት ሸይጣን ሱረቱል በቀራ የሚቀራበት አካባቢ መድረስን ፈጽሞ አይፈልግም ሱብሃንአላህ ትልቅ የሆነ ፈضል ነው ዛሬ በርካታ ሰዎች የሸይጣን መጫወቻ ሆነዋል በውስጣቸው ይሰፍራል እንደፈለገ ይጫወትባቸዋል አንዳንድ ሰዎችማ ጭራሽ ትክክለኛውን መንገድ ስተው الله سبحانه وتعالى የሚያጣላውን መንገድ እንዲይዙም ሸይጣን ምክንያት እየሆናቸው ነው ሸይጣን በመሰረቱ የሰው ልጆች እርሱን እንዲከተሉት እርሱን እንዲያመልኩት እርሱን እንዲታዘዙት ይፈልጋል الله سبحانه وتعالى ግን ቀደም ብሎ ይህንን በከፍተኛ መልኩ በተለያዩ የቁርአን አንቀጾች አስጠንቅቆናል الله በቁርአኑ يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إلال أنيكو شيطان أتاملكوت سل أستنققياتشوهالو إن أنت يا آدم لجوتشوي إنه لكم عدو مبين أرسو لأن أنت من دنو قلس إهونة تلاتنو وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم تككلن يوم من قد كفلقاتشو أن ينتقزوني أنين من قزات تككلن يوم من قرنو بلو الله سبحانه وتعالى إنك قران شيطان انقر اندات تقز شيطان مقات مالتنو እርሱ የሚፈልገውን ነገር መፈጸም እርሱ የሚሻውን ነገር በአጠቃላይ መስራትና የርሱን ዱካ መከተል ይህ ትልቅ የሆነ ጥፋት ነው በዱንያም በአኺራም ሰውየው ህይወቱ እጅጉን አስከፊ ሆነ እንዲሆን ምክንያት ይሆናል ابن عثيمين رحمة الله عليه ሲናገሩ ምን ይላሉ يعني إذا قرأت في بيتك سورة البقرة عند سو بيت وسط سورة البقرة يقرأ يهون እንደሆነ فإن الشيطان يفر منه شيطان ششتو تتفاللو ولا يقرب البيت بيتون أيتقوم مكنيات من دنو سيبال والسبب أن في سورة البقرة سورة البقرة وسط آية الكرسي يمتبال القرآن أنكسر على بلو ينقرال تملكة انقري آية الكرسي سورة البقرة وسط كم يجينو تلالا كم يبالو القرآن أنكسوش عندنو ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ በዚህ በሱረቱል በቀራ ውስጥ ያለም የቁርአን አንቀጽ አሉ በተለይ መጨረሻ ላይ ያሉት ሁለቱ አመነ ረሱል ብሎ የሚጀምረው ትልቅ የሆነ
ፈضል ያላቸው የቁርአን አንቀጾች ናቸው ለዚህም ነው ቡኻሪ በዘገቡት ሐዲስ ኢብኑ መስዑድ البدري رضي الله عنه سناجر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة بسورة البقرة وسط يميغنيوت ሁለቱ አንቀጾች من قرأهما في ليلة كفتاه من معناتنو በአንድ ሌሊት ውስጥ እነዚህን ሁለት አንቀጾች የቀራ የሆነ ሰው ይበቁታል ማለት ምን ማለት ነው يبقى مالت النووي إمام النووي رحمة الله عليه سيدنا منالو قيل معناه كفتاه من قيام الليل مالت نوار ليلين كومو كمسجر تبقوا على تكاكس لها ليش مالت نوار وقيل من الشيطان على اللم دقمو كشيطان دمو تبقوا على كشيطان بقي ونش مالتنو وقيل من الآفات عندهم دمو كأندان ستوش كأندان لتشجروشم تبقوا على عند مالتنو نجر جنالو ويحتمل من الجميع هلهم لهن يشلال إنجلي الشيء ولا توي القرآن أنكتوشن ما نببو سويه وبلايتو كفله جزي من يدرجوا ليل كم قوم لبك أو يشلال ليك أكسلة يشلال ندزيم دمو كشيطان من دزيو دمو يارقوا اللي تبقوا كتلاقي ستوشن من دزيو دمو ይበቁታል ያካክሱለታል ያብሱለታልም እንደማለት ሊሆን ይችላል ብለው ይናገራሉ እንግዲህ ቤቶችን ቀብር ማድረግ አላስፈላጊ ነው ቤቶቻችን ውስጥ ቁርአን ሊቀራ ይገባል ቤቶቻችን ውስጥ እንደዚሁ ደግሞ ምን የተለያዩ ሰላቶችን ሱና ሰላቶችን ሊሰገዱባቸው ይገባል ቁርአን ሊቀራባቸው ይገባል አህበቲ ፊላህ ቁርአን መቅራት ለምሳሌ ሰውየው በቃሉ ብቻ ካልቀራ ወይም ቁርአን ይዞ ካልቀራ ቴሌቪዥን ቢከፈት ለምሳሌ ወይ ደግሞ ሞባይል ላይ ቢከፈት ወይ ደግሞ አሊያም እንደዚሁ ደግሞ የተለያዩ ባውን ጊዜ ዘመን አመጣሽ ቁርአን የሚቀራባቸው ነገሮች አሉ እነሱም ቢከፍት ይቻላል ወይ የሚል ተነስቶ ነበር እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ በርካታ ዑለማዎች የተለያየ ያሰሰተዋል አንዳንዶቹ አይደለም ቁርአን መቀራት ነው ያለበት ሰውየው መቀራት ነው ያለበት አሉ ሌሎች ደግሞ ምንም ችግር የለም ለምሳሌ ኢብኑ ማዝ ረህመቱላሂ ዐለይሂ ዘመናችን ታላቅ ከሚባሉ ዓሊሞች አንዱ ናቸው በቴሌቪዥን ሊሆን ይችላል በተለያዩ በሪከርድ በተደረገው ሊቀራ ይችላል ሁሉም ችግር የለውም ሱረቱል በቀራ በምንም አይነት መልኩ ተቀራበት ያ ቤት ውስጥ ሸይጣን ከዛ ቤት ሸሽቶ ይሄዳል ብለው ይናገራሉ نعم أحبتي في الله سورة البقرة يالات فضل ما نيوم سولي بكاكاو يما يشلي هنا فضلنا فسمو لنزناقاو فسمو لنلقاو يما يشل فسمو سبحان الله سويوكو اللهن يمياو ساي هنا انده هنا لك انده ياونو تبروال لك انده الزاو دقمو الله يما يوسابت بيت الله يما يذكرበት ቤት ያአላህ ቃል የማይቀራበት ቤት ደግሞ بمثابة القبر ልክ እንደ ቀብር ነው እንظر ባለፈው ስለዚህ ስናወራን ብለን ነበር አላህን የሚያወሳና አላህን የማይወሳ ሰው እኮ ልክ ያው እንደሆነና እንደሞተ ሰው ነው ብለናል ልክ እንደዚሁ ደግሞ አላህ የሚወሳበት ቤትና አላህ የማይወሳበት ቤት ደግሞ ልዩነቱ ልክ እንደ ያማረ ያሸበረቀ ቤትና ልክ እንደ ቀብር ነው نعم ለዚህም ነበር ቀደም ሲል የነበሩ ሰሃባዎች ቁርአንን ማሐፈዝ ቁርአንን መቅራት ራሳቸውን ቤታቸውን ውስጣቸውንና የቤታቸውን መኖሪያ ቤታቸውን እንደዚህ በቁርአን ያሳምሩ ነበር ለዚህም ነበር ከኛ ውስጥ ይላሉ ሰለፎች ሲናገሩ አንድ ሰው ሱረቱል በቀራና አሊ ኢምራንን የቀራ ያነበበ የሆነ እንደሆነ የሐፈዘ የሆነ እንደሆነ እኛ ዘንዳ ያለው ክብር ይጨምራል ብለው ይናገራሉ ለምን ትልቅ የሆነን ድል በሰውዬ አቅፏል ይዟል ኢዘን አያተል ኩርሲ ሊሆን ይችላል የመጨረሻዎቹን ሁለት የሱረቱል በቀራ አንቀጾች ሊሆን ይችላል እንደዚሁ ደግሞ አልፎ ቤታችን ውስጥ ሱረቱል በቀራን ማንበብ መቅራት ይኖርብናል ማለት ነው አህበቲ ፊላህ አያተል ኩርሲ በጥቅሉ ቁርአን እንደዚሁ ደግሞ እጅጉን በርካታ የሆኑ ጥቅሞች አሉት ሱረቱል በቀራ በተለይ ደግሞ አያተል ኩርሲ ከቤቱ ሸይጣንን ያባራል ከጅን ይጠብቃል ከነዚህ ከድግምተኞች ያርቃል ከጠንቋዮች ከመናምን እንደዚሁ ደግሞ ህስን ይሆናል ምንድነው ህስን ማለት መከታ ይሆናል ምን ይሆናል ግንብ ይሆናል ማለት ነው አህበቲ ፊላህ ሰውየው ጧት ይቀራቸው የሆነ እንደሆነ እስኪ መሽ ድረስ በአላህ ጥበቃ ስር ይሆናል
ምሽት ላይ ደግሞ እነዛን ያነበበ የሆነ እንደሆነ እስኪያነጋ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥበቃ ውስጥ ይሆናል። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰውየው በሚተኛበት ጊዜ ሱረቱል በቀራን ይቀራ ይሆን እንደሆነ ከሸይጣን ይከላከለዋል ብለዋል። እስኪ እንቅሳ ልንገራችሁ አህበቲ ፊላህ። አቢ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳህ ያጋጠማቸው ትልቅ የሆነ ቂሳ ነው። እንዲህ ብለው ይናገራሉ። ወከለኒ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بحفظ زكاة رمضان رسول عليه الصلاة والسلام عندك رمضان زكاة الفطر هنا عند تبك وكلنيا النام فآتاني آتين عندي هنا نجر عندي هنا سومتين فجعل يحثو من الطعام كذاك هاللو مقب يافس جمرانو كذام فأخذته ياسكتي كذام من الكوين لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنتن رسول عليه الصلاة والسلام زندا وسجي أكسهلو يجوالو بياك أربهالو قال دعني فإني محتاج باك هنتوين أني كودهانين بيتسبوش شالوين الجيقون كفتنيا شقراء قاتموني نوالينيال قال فتخليت عنه كذام توكو تنيال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سننقرون فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا قهوني الناتوات لرسول عليه الصلاة والسلام اندهارون يالو يا أبا هريرة أبو هريرة وي ما فعل أسيرك البارحة تلان تزاو ينبرو مركونيا انديت هنالوي انظروا رسول عليه الصلاة والسلام من نقرأتهم الله سبحانه وتعالى سوق أتشونجي قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيانا اندو بتام شقرين اندو النبي تسبن دال لبت سموتها قربنا اندو أزني لتكو خليت سبيله لككو تنيال قواتشوان قال أما إنه قد كذبك وسيعود أي السما قد فوال واشتوال دقمو يملسها لا يكرمارت بولتنيا كان متى ياسكو تنيال ልክ እንደመጀመሪያው ባክ ችግረኛኔ ቤተሰቦች አሉብኝ ምናምን አለ ለቀቁት ያስኛል ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጧት ተጠየቁኝ አሁን እንደዚሁ አለኝ አሳዘነኝና ለቀቁት አይ ዋሽቶሃል አሁን ይመጣል እንደው ረሱል ከተናገሩ ይመጣል በሶስተኛው ቀን መጣ አሁንም ያስኩትኝ ከዛም ከያስኩት በኋላ ወደ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሁንም ሸክዋ ቀርበሃለሁኝ አልኩትኛል ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ጊዜ ነው የመጨረሻ መልእክት ሁሉ ጊዜ አንተ አልመጣም አልመለስም ተመልሼ አልሰርቅም ትመጣለህ እንደገና ደግሞ አልመጣም ትላለህ ትመለሳለህ ምንድነው የዚህን ጊዜ ያ ሰው ምን አለኝ فقال دعني اعلمك كلمات ينفعك الله بها እንደው የሆኑ ቃላቶችን لاستمره بالله فقاد الله بዛ ደግሞ ይጠቅምሃል ينفعك الله بها يعني ያስተማርኩ እንደሆነ በዛ ጥቅም ታገኝበታለህ ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala قلت وما هي ደግሞ ምን ቃላቶች ናቸው አልኩኝ قال اذا اويت الى فراشك فقرأ آية الكرسي በመተኛበት ጊዜ ወደ መኝታ ስትሄድ ወደ ፍራሽ ስትሄድ آية الكرسي قرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ملون حتى تختم الآية آيوان اسكم درس فإنك أنت كوين نببك ونند هنا لن يزال عليك من الله حافظ كالله سبحانه وتعالى تبقى كانت يوجدن بكاس للي تمنو يطبقوا هل شيطانم دغمو اسكتا نغا درس اي تقاهم علين فخليت سبيله يزاني لككوتنيا فأصبحت كذام نقانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله من التنيان ديهاري ما فعل أسيرك البارحة اشت لانت الناس يا امركونيا من هذا الرقاء انديت هنالي فقلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيل اندو الله يا نببكاتشو اندوني تقمه يميشلن انكسان لاستمرها لي قالاتوچن لاستمرالኝ አስተማረኝና ሄደን ስማልኩትኝ قال ما هي لمهن الناس قالت انما ناچو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لي اذا اويت الى فراشك فاقرا ايه الكرسي من اولها حتى تختم الايه
እንደው ወደ ፍራሽ ሄድክ ይሆን እንደሆነ አያተል ኩርሲን ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ አላሁ ላ ኢላሃ ኢላላህ ብለህ ጀምረህ እስከ መጨረሻው ድረስ አንብበዋለኝ ይሄንን ያነበብክ ይሆን እንደሆነ አንተን ሌሊቱን ሙሉ የሚጠብቅ ጠባቂ ካንተ ጋር አይለይም ሸይጣንም ደግሞ አይቀርብህም አለኝ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رسول عليه الصلاة والسلام منالو أما إنه صدقك وهو كذوب برقت السو أونتن تناقر نقرقن السو كتافي نوار كتافي هونو سالة أونتن تناقر مسارته هو اللي مواشونه كتافي نو نقرقن أونتن نقرو هالزاريال تعلم من تخاطب من 3 ليالي كسوس كان جمرو ستاناقرو ينباو ما ندونو تاوقاله يا أبا هريرة أنت أبا هريرة هوي ما نبر استناقر ينبرو قلت لا أنا ما ندون ألاوكم قال ذاك شيطان ياكو شيطان نبر بلو رسول عليه الصلاة والسلام نقرواجه انظروا شيطان انكوان السن من اندمي يشنفو السن من اندمي يبرو من اندمي قتاو يوقال آية الكرسي رسول عليه الصلاة والسلام شيطانو كتافي هونو سالقن زارين اونت نقروهال برقت املكنو النزان اناكسوች ወይም ደግሞ آية الكرسيين አዘውትረህ አንብብ ብለው ለአቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ምክራቸውን የሸይጣንን ምክር አጸደቁለት ማለት ነው አህበቲ ፊላህ ኢዘን አያተል ኩርሲን ማንበብ እጅጉን ትልቅ የሆነ ፈድል ነው ያለው ቤታችንን ሱረቱል በቀራን በማንበብ ልናሳምረው ልናስውበው ይገባል ሱረቱል በቀራን ቤታችን ውስጥ ያነበብን የሆነ እንደሆነ ሸይጣን አይጠጋንም ቤቱ ያማረ ይሆናል ሰላም የሰፈነበት ይሆናል ደስታ የበዛበት ይሆናል يا بيت يا مار بيت بلو مالت آية الكرسي سورة البقرة የሚነበብበት የሆነ ቤት ነው ዘፈን የሚከፈትበት ከሆነ አልባሌ ነገሮች የማይጠቅሙ ነገሮች የሚከፈቱበት ከሆነ በዱንያም በአኺራም የማይጠቅምህ የሚጎዳህን ነገር ዝም ብለህ ከፍተህ በተለይ ዘፈን የሚባል ነገር ቤት ውስጥ የሚከፈት ከሆነ አንተ ለሸይጣን መጋዘን አበጅተህለታል ማለት ነው አንተ ለሸይጣን መጋዘን እያበጀህለት ለሸይጣን መኖሪያ እየገነባህለት ነው ማለት ነው ሱብሃንአላህ كيف هذا يا اخي እንዴት ይሆናል ሙእሚንና እኮ ዘፈን አራምባና ቆቦ ነው መሆን ያለባቸው ሸይጣን ቤት ውስጥ እንዲዋለድ ከፈለክ ሸይጣን ቤት ውስጥ እንዲኖር ያንተ ሸሪክ ደባል እንዲሆን ከፈለክ ዘፈንን አብስተ ቤት ውስጥ ክፈት ይመጣልሃል ለሸይጣን አዛኑ ነው ተኑኑኑ የኔ ቤት ለናንተ ክፍት ነው ይያልካቸው በአንጻሩ ደግሞ ሱረቱል በቀራን የምትከፍት ከሆነ ቁርአንን የምታነብ ከሆነ ቤት ውስጥ ሸይጣን የሚባል ነገር እንኳን አንተ ዘንድ አይደለም ጎረቤት ዘንድ እንኳን አይመጣም ግልጽ ነው ጎረቤት ዘንድ እንኳን አይመጣም ኢዘን ላንተም ለቤተሰቦችህም እንዲሁም ለጎረቤቶችና ለአካባቢ ጥበቃን አብጅ ይህ ጥበቃ ደግሞ የሰው ጥበቃ አይደለም አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala የሚልክል ጥበቃ ኃይል ነው ማንንም ሊጥሰው የማይችል ያን ከፈለክ በቤትህ ውስጥ ዘወትር ቁርአን ይነበብ በተለይ አያተል ኩርሲ እንዲነበብ ኢንሻአላህ እድሉን አመቻች አንተም አንብብ በቴሌቪዥንም ሊሆን ይችላል በሬዲዮም ሊሆን ይችላል በሞባይልም ሊሆን ይችላል ኢንሻአላህ ይሄንን እንዲነበብ አድርግ አያተል ኩርሲ ልጆችህም ቢሆን እንዲሐፍዙት እንዲያነቡት ማድረግ የተመረጠ ነው አህበቲ ፊላህ هذا والله اعلم الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ቤቶቻቸው ካማሩ ከተዋቡ ባሮቹ አላህ ያድርገን الله سبحانه وتعالى ሸይጣን ከራቃቸው ملائكتوች ከቀረቧቸው ባሮቹ አላህ ያድርገን هذا والله اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته